Reka tubaha ikaze nshuti bavandimwe bakunzi bacu ba radio na televiziyo Comedia TV1 tubahaye ikaze aho mwerereye mwese aho bwije mwiriwe aho bukeye mwaramutse turabakunda cyane tubifuriza ibihe byiza. Uyu munsi turi muri gakondo turi murenge turi mu Minembwe aho turi kumwe na Mama Jare umunyamakuru Ndayishimiye Justin. Hanyuma tubahaye ikaze Mama Jare. Murakoze cyane umunyamakuru. Yego hanyuma hari abantu buzenda bwa mbere bagikurikirana radio yacu bashobora kubibwira. Nitwa Singizwa Benigne. Abantu benshi baranzi zambana kuri social media mu biganiro bitandukanye. Sinzi ko ari ubwa mbere tuganiriye. Yego. Hanyuma abantu bari hanze ya Minembwe bazumva amakuru bakumva Minembwe bakumva ibibazo byo mu Minembwe bakibwira ko none n'umunsi winga abantu batazabinjira. Uyu munsi ni yinga ndabona igihe turi ku masaha 9 ashira saa 10. Uyu munsi muba mwizije se umunsi wo ku cyumweru? Yego munyamakuru twasenze uyu munsi titworeka gusenga nubwo turi mu bibazo. Nyine ibibazo zacu tuzatura kubibwira Imana ko niyo ibizi kandi niyo igomba kubidukemurira ntitworeka guterana. Abantu basenze karere kose kabyutse neza uyu munsi ntahantu havuze amasasu. Nubwo mu ijoro ryakeye habaye ibitero byinshi byibasiye abaturage by'indege za drone. Ariko uyu munsi mu gitondo abantu bateranye basenze kabisa. Hanyuma mu buzima busanzwe mu karere ka Minembwe abaturage bafite izimbogamizi zindi tutaraja ku kibazo nyirizina kizahaje akarere. Ikibazo abaturage bafite mu by'ukuri ni ibibazo bigaragara abantu bose babona kandi batekereza. Bafite ikibazo cy'ubuzima nyine butameze neza kubera ibikoresho by'ibanze, kubura umunyu n'isabune, kubura nyine ibintu byo kubafasha mu buzima nyine busanzwe. Umunyu, isabune, amavuta ntabyo bihari. Ibiciro biri hejuru, amafaranga ntayahari. Ni ikibazo kiremereye abaturage. Hari ikibazo kimaze igihe kivugwa mu karere ka Minembwe c'ibitero by'indege zizira abapilote cyangwa se drone zibasira amazu y'abaturage noneho n'inka zisigaye zibombwa. Mu karere ka Minembwe ibitero nk'abamama mubifashe gute? Twebwe tubibona nk'ibitero by'iterabwoba. Biriya bavuga mu bihugu by'Abarabu by'abiyahuzi aba Al-Shabaab n'abandi ni nkako tubifata kubera ko abantu bazana indege z'amadrone bakagenda barasa mu baturage nijoro ku mazu y'abaturage mu mihana bakarasinka abagore n'abana. Mu by'ukuri ni igikorwa cy'ubunyamaswa leta ya Kisegeti irimo gukorera abaturage. Birababaje cyane kandi biteye ubwoba. Abantu bose baraye munsi y'ibiti nk'uko wabibona. Abantu baraye bahunze, abantu baraye bimuse mu mihana baja mu yindi kubera nyine ibibazo by'indege zaraye zirasa mu baturage zibombarda amazu zirasinka zirasa aho zibonye. Abana n'abagore bagize ibibazo by'ihahamuka kubera ibyo bitero by'indege. Mwe nk'abamama murabona ingaruka cyane zo bari zihe bitewe n'ibitero by'indege? Ingaruka z'intambara z'amadrone zirahari no guhahamuka nyine abantu bagata imitwe no kubura abantu no gutakaza ibintu byacu no gusenyerwa amazu. Zo zose ni ingaruka zitegwa n'ayo matake y'amadrone yaguma gutera mu baturage ku mazu ku bintu. Umva nyine ingaruka ni ukwangiriza ibintu by'abaturage. Yego. Hanyuma mu karere ka Minembwe nihe cyane ibitero bya drone niki cyane byagiye byangiza muzi? Ntaco bitangirije. Kwanza kwa mbere byangirije abantu psychologiquement, byangiriza imitungo y'abantu, byicinka z'abantu, byangiriza amazu y'abantu. Urumva byangiriza imirima irundonye ko zarashintoki zarashe imirima y'imyaka igasha n'ibindi. Urumva nta kintu c'abaturage cyose kiri mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe indege zitari kwangiriza. Sinovuga ngo ni iki igeraho ikarasa inka ziri mu guri, ikarasa abana bagiye ku mashuri, ikarasa abagore bagiye guhinga, nta kindi kiba gisigaye. Urumva ko ibintu byose byarangiritse. Hari amakuru yavuzwe ubushize y'abantu bamwe ubwoko bw'abanyamurenge bagiye gushimira Ndayishimiye kuko yarinze umutekano mu karere ka Minembwe. Mu gihe twebwe tubona kuko atari byo ahubwo tubona ko abasirikare b'abarundi aribo badutera. Ibyo bintu mwe nk'abamama ni gute mwabyakiriye? Ayo makuru mwarayumvise se? Ayo makuru twarayumvise twaranabibonye kuri social media byaratubabaje mu by'ukuri. Sintekereza ko abantu bavutse ari abanyamurenge bavukiye muri iyi misozi miremire ya Minembwe
bazi intambara ziri kutubaho kandi twagabweho na leta y'u Burundi ifatikanyije na Gisegeti n'abandi bambari babo bakaja gushimira leta y'u Burundi ko ngo iri kubafasha ngo amahoro yatanze mu karere kabo. Ndi kukubwira ko abagore baraye hanze n'abana baraye banyagirwa n'imvura kandi urabizi ko muri ukwezi hari imvura nyinshi. Ni ibintu bibabaje. Abo bagabo batuburiye uburyo sinumva ko njewe nshaka no kubavugaho cyane kuko batuma umuntu yotekereza nabi akanavuga nabi akaba yona reagir ukuntu kutari kwiza, ariko ntaco twobavugaho. N'abanzi b'amahoro n'abanzi b'ubwoko n'abantu nyine bameze nk'abariya bose bari kudukorera bino turi gukorerwa. Hanyuma ni ijambo ki mwasaba amahanga ibyo tuzusa amahanga amakuru arayazi ukuri arakuzi niki amahanga yakora mu Minembwe kugira ngo ikumire bino bikorwa? Amahanga agomba gukora ico ategerezwa gukora kuko twarayasabye tuyasaba buri munsi tuvuga ibibazo biri mu Minembwe, tuvuga akarengane k'abanyaminembwe, tuvuga ibibazo by'abagore n'abana, tuvuga ibibazo biri mu karere, tubibwira ayo mahanga. Kugeza ubu sinzi ikindi kintu nshobora kuvuga kuko amahanga ibyo bintu byose dukeneye arabizi. Azi ko dukeneye uburenganzira bwo kubaho, azi ko dukeneye uburenganzira ku buvuzi, dufite uburenganzira ku buvuzi, azi ko abaturage bakeneye kubona umunyu n'isabune, bakeneye kugira amahoro, bakeneye gutembera kuja aho bashaka. Abaturage n'abaturage bagomba kubaho mu buzima bwabo. Ayo mahanga arabizi. Sinumva ko kugomba kuyasaba buri munsi hari ico biri butanga, ariko ico dusaba ni amahoro. Dushaka uburenganzira bwo kubaho, dusaba justice, ubutabera kugira ngo bukurikirane ibyaha biri gukorwa mu ntambara. Nubwo intambara zihari, ariko hari ibyaha by'intambara, kuzana amandege y'amadrone bakaza barasa mu bagore n'abana. Ico tusaba nuko hoba ubutabera kugira ngo abaturage bo Minembwe babone ubutabera, babone n'ubuvugizi. Murakoze. N'ubuvugizi ubutumwa bufite ku baturage bo mu Minembwe no hanze ya Minembwe mu mahanga, ubwoko bwacu niki babubwira muri iki gihe abaturage ba Minembwe bakomeje kugira ibibazo by'indege z'ibitero byo hejuru ndetse n'ibyo hasi? Abaturage bo Minembwe ico nababwira nuko nta mvura idahita. Ibi bituriho byabaye no ku bandi bizashira, bakomeze bihangane muri situation yose turimo. Ibibazo twagiye duhura nabyo nyine barabizi kandi nibo biriho, bakomeze bihangane rwose, ibi bizarangira. Naho ico nabwira abari hanze no kwifatikanya natwe no gukomeza kudusengera no kudukorera ubuvugizi aho tudashoboye gushika. Ibyo tudashoboye gukora twebwe turi hano ibo babikore, kubera ko wenda ibo bari mu bihugu bifite amahoro kandi bafite uburenganzira bwo gutembera no kugenda no kugira ico babona. Kandi tubasaba kugira ngo bibuke ababyeyi n'abana bari hano bari kurara ku misozi, abandi bari kubura isabune yo kumesa, ababyeyi babyaye badafite isabune, badafite umunyu. Bakomeze gukora ibishoboka byose kugira ngo hari ico bafasha iwabo. Murakoze. Murakoze cyane.